Ji bername reva şeva xweş bê temaşevan hêja komploa nav netewî li ser rêber Apo dikeve sala xwe ya 26 hêzin komploger xwestin bigirtin û revandina rêber Apo bi taybet dagirkeriya Tirk û fikr û remanên rêber Apo bêbandor bikin. Rêber Apo ji gel qut bikin, rêber Apo bêbandor bikin. Lê hêzin komploger çiqas heta roja îro ji ser karin her plan û yani pîran û evê wan davkê wan dimeşin lê nekane vî ermecî xwe. Li beramberî van hêzin komploger jî gelê Kurd ji roja destpêkê girtin û revandina û dîlgirtina rêber Apo li ser piyaya û nava tekoşîn û xebatê de ye. Li serenserê cîhanê kampanyekî cîhanî ji bo azadiya fîzîkî ya rêber Apo û çareserkirina pirsgirêka Kurd gelê cîhanê tevayî dostên Kurda hemû gelin azadîxwaz nava kar û xebatê de ne û bi coş û heyecanekî mezin ev kar û xebat dimeşê li hemberî komployê jî hêrs û nifreta gelên Kurd û gelên azadîxwaz astekî herî jor de ye. Em dixwazin girêdayî komploya navnetewî ya li ser rêber Apo bi du mêvanê xwe re mijarê gotûbêj bikin. Mêvanê me stüdyo birêz Yusuf Kûtê endamê koordinasyona tevdemên bixêr hatin bername rava. Spas dikim, navxêrê dibe. Her wiha mêvanekî me ji Ewropa tevlî dibe birêz Kezban Dogan berdevka tevgera jinên Kurd a Almanyayê bixêr hatin bername rava. Gelek spas Lawrence. Em ê pirsa xwe yekemîn ji birêz Kezban bikin. Nahêzin komploger bi revandin û dîlgirtina rêber Apo xwestin çi bikin? Çi planê we hebû û xwestin çi vê yekê bikin? Belê berê her tiştî ez we mêvanê we di heman demê de temaşevana silav dikim dîsa di münasebeta salvegera kompleya nav dewletî ku 15 Sibata sala 1990 dest pê kirî di şexsê Halît Orala da di ser şexsê Selamet Menteşa yan sorana da hemî şehîdê ku li derdora rêber Apo bûne xelekê agir û gotin hûn nikarin roja metarî bikin ez hemiya bibîrtînim û bejna xwe li ber wat devînim dîsa Devleta Tirk êrişî rojava kiriva her du rojê dawî di şexsê heval sorxwîn de dîsa hemî şeyda bibîrtînim. Belê rast e di sala em bêjin di nêhê cotma sala 1980 de aslında bi derketina rêbertî ya ji rojhilata navîn komployê dest pê kir heta berî wê dema em mêze bikin. Di salê notî de şerê kendavê ku tê binav kirin dewletên desthilatdar ê ku dixwestin di rojhilata navîn de hespê xwe bibezînin lê li hemberî vê bezandina hespa xwe tenî kelem rêber Apo fikr û felsefeya wê û di heman demê de tevgera azadî didîtin ji bo ku vê kelemê jî ji pêşiya xwe derbixînin dek û dolabê xwe hûnandin. Ev dek û dolabê xwe em bêjin ne direkt em ji nehê cotmehê dest pê bikin an jî 15 Sibata notu neha bêjin. Aslında ev dek û dolab hîn sala 1993 ku PKK li Almanyayê li welatê ku neha ez lê dijîm wek em bêjin partiyeka terorîst hate îlan kirin aslında hêdî dibêjin ya morîkê xwe danîn ji bo ku karibin kalanekî ji vê komploya xwe re bibînin û piştî wê nake jî zaten rêber Apo ji derketina wî ya rojhilata navîn êdî çi dibêjin li hevhatina peymana Edenê jî heye hûn dizandiwa dema de di deh an 11 meha cotmehê bû û li wê dirê dewleta Sûrî di heman demê de dewleta Tirkî, dewleta Rusyayê û dewleta İranê li hevhatinek kirin. Navê wê jî kirine peymana Edenê ku hîn jî dema tê axaftinê dibêjin ew peyman hîn jî di meriyetê de ye. Piştî wê neke derketina rêber Apo ya ber bi Avrupayê ku aslında berî wê bi em bêjin bi 88 sala Kurdistan hatibû dagirkirin, Kurdistan hatibû çarparçekirin. Yani li Lozanê bi peymana Lozanê hatibû çarparçekirin. Çawa ji wê de dest pê kiribê pirsgirêka Kurd li wê dirê hatibê desthilatdariyê serê bûbê, li wê dirê hatibê parçekirin, li wê dirê halkirina wê jî, çareseriya wê jî xwest bike. Lê ew kesê ku gotin em dostin, ew kesê ku gotin em sosyalîstin, ew kesê ku gotin em şoreşkerin, ew kesê ku gotine rêber Apo em rêhevalê te ne wek em bêjin dewleta Rusyayê
کو پارلمانتویا وینا که امبیجن سرلیدان اویا پنابری قبول کرد لپشتیو بدروجا مجبور هشتن کوره برا پجور درکوه ام هر نه یونانستان دیسه همانتش دمام هات نه ایتالیای لهمبری امبیجن گفه دولت آتک هر چقاسی ویدم سروک ایتالیای ماسیمو دلاما بو لبر خداجی لی ریبرتی نخواستوسته خوب خی امبیجن تنگاسیه ده و جی ایتالیای درکت پشتی ایتالیا زاتن وقت گلی کرد امبیجن خبر امش ریبرتی ام نبو هر روز گوه گل دنو چیا دبو د امبیجن تلویزیون دبو کو ریبرتی گلو لیکی دریه پشتیوه امبیجن وقت گلی اروپای نوچیک درکت گوتن امبیجن بالافرا ریبرتی ایوری هولندای و گل بر به هولندای به هر کی لپاره درکت هولی کو دولت یعنی نه او بالافرا بویا امبیجن مگوت یا دکو دولاب و ده هزن ده سلطار تمنا خو هنان دبون یک شوینا که جی کو گوتبنا ریبرتی گوتبون تب بالافر بچه هولندای لی او بالافر تجاره نرابو او بالافر تجاره ندانی پشتی وینا که ذات نونجی دزان ادی بر به سفارتخانه ولات کنیا بازار نایروبی سفارتخانه یونانستان کو دور دجی دولتا کور روی خوشانی مدا نورمال ده تهیز زاگون دولت دا زاگون مروواهی دا زاگون وی جهان دنینه کو هزن هر سفارتخانه ولات کی دی داگر بکن و جویدری امبیجن کسکی دیل بگرن لی افنا که خاطر سریمه ده 15 سبات سال 1999 هذا لباجار نایروبی ریبرتی مجالیه فیزیکی و دیل هاته گرتن اگر تی بیرا گلی ما پشتی دیلگرتنا ریبرتی یا فیزیکی ریبرتی هرتم گو کمپلو بردوامه گو کمپلو خلاص نبویه لی ما اونا که باش فهم نکر یا راستی جی پشتی کو امبیجن نزیکاتیه اف 25 ساله ده جبر کو ده 25 ساله ده aslında خواستن ریبرتی hücre خلاص بکن ریبرتی جگل قط بکن فکر و فلسفه عوی وندا بکن چاوا بری نهاد دیرو که ده دمام رو میزنه یعنی نه سری گلک امبیجن پیشنگ شورشگر انجی فیلوزوف انجی امبیجن کسی نافدار چاوا امبیجن مازدک وصا دانش بیر کرن زردش دانش بیر کرن ایوا کوانا که دانش بیر کرن خواستن ریبرتی جی هم جگل قط بکن هم جی دهمان دمیده فکر و فلسفه آوی جه هولی را بکن نبلی ریبراپو دنیای دون دزانن د علمه د جی د زانیاری د جی مروف جاره که تیوی جیهانه لی ریبراپو سه جاره زاینا فکر یک زاینا خوی راستی دویمین زاینا خوی کو تفگر آزادی آوا کر یا سیمین جی زاینا خوی لگراوا امرالیه کو مدرنیته دموکراتیک دیاری گلان کر افنا که جی براستی جی هم رونی دا گلا هم جی نها لهر دوری به فکر و فلسفه ریبراپو مرووا دده مشاندن از بیشم برز کذبان می وگرن جمع برز یوسف نه برز کذبان جهنه کی سر مثلا دسپیکا کمپلو چاوه مشی کی جی خواته دکرد چاوه داوی بو و کمپلو حتی روجایی روجی بردامه نه یک شخوا دوام کمپلو حتی روجایی روجی بردامه هی پیلان دین مشاندن هی هیزن کمپلوگر سرکارن دخوازن قرکرنا گله کرد دخوازن فکری سروکاتی به باندور بکن نها جوهر فکری سروکاتی هک امروز خط استور بین زمان چه بخورانی چه گوهرتن چکر جدابونا سروکاتی سروک بره چبون و چما سروکاتی هذا هدف گرتنی یعنی تمام لی بری هر تشتی سلاورج بونا وجی بو میوانا وی هجاجی حمید تماشاوانه می هجا از دخوازم هم دسپیک ده هنه کیلو پاش ده وگرم وگرم حشتی و ششا جاره یکی قمپلو دسپیکری ناتو ده حشتی و ششا ده دما قدریا هزی خوی وشارتی ریا گلادیو ده سرک وزیر سویده ده دکشتن و دخن هستی تفگر آزادیه ده جوی چاقی دما سویده نوی تفگر آزادیه خست لسته ارهابه ده هیدی خواست گوی فکری هیدی ریل پیشی بگره جبونا گبجاره که کارب تصفیه بکن
لیاما بالا خدانی دی نرینگ نکارن تصفیه بکن نکارن پیشای بگرن چما رو فرده به جی چند کسا دست بکر ده سالی هفته و 80 دما مؤتمر خویه که دارخست به 22 کسال دارخست لی پشتی وینا چقاس انسان کتن هندری ویتوگه چقاس انسان تلیبونی ev komplo devam kir hatta nigem geçtin haştne not u şaşad. Not u şaşad heyva pencade de muhavela kuştina serokatiye de yani suikaskerina serokatiye de haşte not u şaşade xwastin gilşami serokati tinebken. Disa ke bsernekatin feşilin. U bersifa wenaji çaleki hava zilan bu Zeynep Kirancı چالکیا وینا بو برسه وجبو وینا اینو هون نکارن روجا مطالب کن هون نکارن سروک ما بدایی بکن یا دیتر مثلا دما جنبنته بفکرن فکر پگه فکر ریبر اپو تی چوات تی چما مثلا بجن ریبر اپو افکر یا هدف هات گرتن چما مثلا بجن کسایتن دهن هدف ناین گرتن یا جی پرچن ده هدف ناین گرتن یا جی بجن شخصیات ده دنیای دهنه چما هدف نه گرتن هما دهندری کردستان تنه ده دما عثمانیا دجی دما ترکیه نه دجی 28 سرهدان و شورش هاتن چیکرن لی سروکن و شورش هاتن گرتن تنبون شورجی طفیان بداوی بون لی اما چما گلو تفگر آزادی شورش آزادی 45 سال خود در باز کرد سبب چی گلو اکید اف پارتیایا فکر کی نو داکت نواجواکی هم از بیشم انا دما هوال بحثا مسئله نوتوسیسیا کرد. نوتوسیسیا ده وک استراتیجیت کی سر رنگ بتراز دموکراتیت ریبر اپو دا پیشتی ویناجی اوای بردوام که حتانی نوتو ششم مگوت دور دم خواستن که وینا دایی بکم دایی نبو حتانی نوتو حشتا پیشتی که او قومپلو کت وقت بجه قما خوده بهتر خداخت لسوریه کرنج بونی در کتنا سروکاتیش ویده که یعنی مرود کاری بجه فکر سروکاتی پیشیا پلانی وان پروژه و استانگ بو استانگی هری مازن او کو گلک هزی دی هبون گلک پارتی دی دی وک وانی زمان جبون وان نه استانگ بو معناوی فکر سروکاتی رمان سروکاتی یان گوهرتنه کی بنگهین چکر یان جل پیشوان استانگ بو حتی کو سروکاتی هدف کرد هلبت انا مثلا بجن دسپیک ده تدی وقت تفجر بناوی کردستان کی آزاد تنی باند کرن انه وقت امجی یعنی مسجد خاص گو وقت بجو ولات کی می قومی هبه لی پیشتی نوتو سیانا مشترک گوهرتن چه او گوهرتن چنه یک جه ریبر اپو ده فلسفه خوی نهده ده برنامج خوی نهده ده استراتیجیت نهده چی داخست کنفدرالیا دموکراتیک جبونی روجلاتا ناوین ده هندره وینا ده کردستان کی سر بخو همجی ده هندره سیستماوی ده جمهوریت دموکراتی ده آلیه امبیجن پرچه کردستان حچارا دیجی جبونا وینا مثلا بیجن چه هیه ده نوتو یکی ده تبیرام امریکا و ناتو جبونا روجلاتا ناوین گوتن گو نقشه کی می ریه جبونا روجلاتا ناوین روجلاتا ناوین مازن روجلاتا ناوین مازن دماغ ریبر اپو اف پروژه روجلاتا نوین کنفدرالیش بونا روجلاتا نوین در خص پیش وقتی که گوتن نو چی یعنی ما پرچه بری روجلاتا نوین پرچه کریو آنا جی پروژه کی مدیش بونا وینه هیه اف پروژه ریبر اپو در خستی پیشیا پروژه مدگره راسته جبرگ او پروژه ریبر اپو در خش بونا کنفدرالیا روجلاتا نوین اوایا اساسا د امبیجن روخاندنا پروژه ناتو بو جبونا وی که جب همه هزی خودانه ده هلا استخبارات ده هلا عسکری ده هلا سیاسی ده هلا همه جواکی ده هلا شر تیبت ده هزا خودانه ده خواستن که فکری داویخ کن لی فرق وجوداتیا وی فکری و فکر که دیتر جهدو هیه مثلا انا اول گو دورا سروکاتی خلکه کی جاگر چه بو گلو امتی ده بفکرن بدها انسان جبونا کی خودانه شوتاندن هل بدما جمرد نرجع مروفك يعني بيجن ريفبر كيمينا ريفبر أبو جه همه تشتكي جانا خوات تبدأ كارثة خدمتها في جوا كده تشتكي خوي تيبت نهشتي يعني وده كي مرد شو ده كي هل بد مرد شو بده مرد جاني خو بده مرد زاري خو بده مرد شو بده تشتكي هندكش بونا ريفبر أبو شو جبرج فكر ريبر أبو ويشاغي نما تمثيلا كسيتك تندك يا جينا تمثيلا أم بيجن تمثيلا ملتك تندك يرو فكر ريبر أبو تمثيلا إرادة حمي قلب بندزدك نبس كرتني حمي قلب بندز هم يرو بالا خو بدنا دي دوندري رجلات ناوين دي بحزارة باريزر هني دخوازم بارستنا سروكا بكر
جبلي فينا يعني فكرة ريبرا بو فكرة كي جيهاني فكرك جهاني فكرك بو مالي أممية مالي قال تاب يعني قال جيهاني تبعي چی گلی بندست هی وی فکری دگر دست خود دکی خواه چما جبر خود دید بینه رزگاربون خواه رز آزادی خواه دوی فکری دید بینه جبونه وی که مثلا بالا خوب نده ایرو سر 13000 شهید هندری روجاوی کردستان ده هیین و باکوری سوریه ده اف 13000 شهید همه پیکاتیان شپیکاتی کردن عربن خریستیانن ام بیژن ترکمنن چچانه همی پیکاتی گود هندری سوریه ده ایرو جی خود ده گرتنه یان دیجی نمونه یا گریبر اپو دیاری روجرات آنوین کریش بونا چارسری پرزگری که دالقان دیمانه تده نمونه کی هری پیشکتیه یعنی ایرو ام راست ببیژن صراع گود هندری ایرو هندری روجرات آنوین ده تکرن صراع کی ایدئولوژی او صراعی نقبه ام بیژن حدثار اسمالی ده و همجي مدرنية ديمقراطية قد هندري روجراتي كردستان عفوا روجرات نافين دي ايرو تمشان دي جاري ريبرا بوده اي فكره ايرو خود دي بيش هل بت حركه كي وقت دماغ جي خود نو دد بينه ما في خود دد بينه خلاص يا خو جبن دستي دد بينه تشكي مؤكد وحركس بي فكري بقره يا دي ترغوتني كي ريبرا بو دماغ امبيشن محكمه حقوق الانسان يا اوروبي پر اخافتن سر دکرن دگو هم پر نقاش دکن جبونی گنو از بی معدام کرن یعنی معدام کرن هم پر و نقاش دکن جبونا ویناجی حتی نیگه از دکوم گورستانی جی از برخو بدم و بحزاره او جلان مچه کرنه هوایا اخافتنی بویرنگی براستی تشتکی نه دکه که ام جیرو وقت نمویه که بینن ریبرا پو 25 سال خود زندان ده قداندیه گرتیگه ده نوا گراوه کده قداندیه ل دهندری و زندان ده نمونه حری پیشکت اشاره سریش بنا رجلات نوین و دنیای تدیجی دیار کرد. همین نکاش خود دام کن برز کذبان نه برز یوسف جی هنک تشت آنی زمان گریدای کمپلوی گریدای فکری سروکاتی وجه دسپیکی هنک تشت آنی زمان گریدای دسپیکا کمپلوی نه ریبر اپو د سر استا کردستانی چو گهرتن چکر سر استا جهان روجا ایرو دب دایبت گریدای خبات سروکاتی جبو جنی یعنی گلک مل یکو جواک دام بگرن دست گهرتنه کی بنگهین چکر و گهرتنه هنه بخورا پیشکتن چکر و گهرتن چکر یان جواک کی اراده چکر لبرانبری و مگوت هزن کمپلوگر حتی نهاجی هی پلان وان دوام دکن دخوازن فکر سروکاتی رمان سروکاتی به باندور بکن یان جواک کی به اراده و به پیشروش بهلن يعني دما مروره فكره سروكاتي غهرتني كو سروكاتي چكرن تايبت جبو جواكي ناف جواكي دجن سراستا كردستاني سراستا جهاني چو غهرتن چكر حتى يرو جهان تف سروكاتي وك سروك خود بيني ريبرا بو ريبري خود بيني نا از ویدری به کنفرانس ريبرتي ياكو دما نيسان ده بار 2023 سيال باجار هامبورغ هاته لدار خستن و ناوي کنفرانس ام جهان خوشون و دخوازن ده نقاش و فيلسوفا نقاش و زانيارا جوره ببيجم يعني كسي كو ج ام بيجم باكستاني بگره حيا مصري ج ام بيجن كندا بگره حيا انجلستاني و هر وها هر چراليه جهاني اكو تبلیغ کنفرانسا سه روزه بونکو ام جهان خوشون و دخوازن aslında جهان خو بفکر و فلسفه ربرا خو دخوازن گوتن و همی کاجی همان تشت گوتن جهان ادی براستیج مثلا دما سیستم تینه گوهراندن سیستم کاپیتالیست کو ام بیژن دیروکا ادی گهنی زکی 400 سالی خو دما پشتی ام بیژن كودا جلان قلت از بشوق ما في مروفال قال من هي ديمقراطية هي روناهي هي رونسانس هي وهر وكيدين خب في شوقه خدا جلان وجلاجي ادي قلتن جوي بيدا شوندا تشتكي دي جيانا كدي سيستما كدي تنيا يعني حتى من الويد دمجي دما مثلا كابيتاليست مودرنيتا وديمقراطيك مودرنيتا بش بين تشتكي دبرتوك هنا دبرتوك نافدار هنا يك يا جورج اورول کو ناوی 1984 دوی پرتوکه ده aslında aynı mina kapitalist modernite یک شکل مروف یک شکل خوارن یک شکل ولات یک شکل جل یک شکل فکر یک شکل roman یک شکل خیال یک شکل خول yani sistema aslında دوی پرتوکه ده بيجي sistema kapitalist
یک شکل مروف کو کاربه چوب به بدهدانین همو امبیجن کداوی خویداناوی همی زانیاریاوی همی کی جبو خوا جبو برجواندی خوا کار بینه دیسا پرتوکا که گلکی که بن هیا یا توماس مور اوتوپیا یعنی خیال کود ورده جهان که کومه ندیدی بو بری کنفدرالیزم دموکراتیک جهان که کومه بچعبه خو ندیدی بو که هر کس مینا هوا امبیجن وکهویه دموکراسیه جنومیر وکهوید ناف براواده هیا دیسا نزیکاتیال اکولوژی وصایه مروف دکاره بیجی دموکراتیک مدرنیته جی aslında او پرتوکا اوتوپیا یا خیال بو لی او خیال بکات او خیال پشتی اثرات فیزیکی ریبر آپویا گراوا امرالیه کو امبیجن پارادیگمای کنفدرالیزم دموکراتیک جگلارا دیار کر و افناکی لروجاوای کردستانی د پراتیکه ده هات دیتن ایدی بچاوا هات دیتن مروفا اف جیان کر و گوتن وک کو از گوتنا خواه سری کنفرانسا ریبرتی ده گوتی ریبراپو ماموسته میا ام شاگرد وینه جبر کو ما ده گوش وی جیهان شونده تر انجی جوی سیستم شونده تر تر ری و ریبازه متننه یا تی رش بی یا تی سپی بی دنابرا وینا که در ریاست یمین تنبو لی دموکراتیک کنفدرالیزم پارادیگمای ریبراپو دانشاندان کو ریاست یمین هیا تنه مجبوری رش انجی سپی هلبجیری اگر تبخوازه دناوا دموکراسی ده دناوا وکویه ده بیجی ریاست یمین تکاره بخیجیانه ده جبو ویکی جی اف 25 ساله اصلا اف کمپلو جبو ام بیجن اف پارادیگما در باسی گلان نبیبو اما دبیجن یا رونی لهر دوری شوق تدي تكس نكاري يعني او قلت لك بتركيا دبيجن ونكارن روجي ب امبيجن شو دبيجن دا بالشقي طاري بكن جبركو روجي يعني تشبكي تشنكي او روج وشوق بدي بريز كزبان بريز كزبان مرود كاري بيجي بفكر ريبر ابو انيك افابويا او انيا كو السر بنجه نوجنتيا ديمقراط البرانبري نوجنتيا كابيتاليزم رود كاري بيجي انيا كي ولي افابويا كو هديت ندافنا تكوشيني ديان هف قرتناوي روج تشدبي نها دجيهاني دمغوتيا كسن دستلاتار زاتن ريو ريبازي وبرلينا انجي فكري ورماني وبرلينا كسن بندست ولاتن بندست كيمنا توين بندست ديسا امبيجن كاركر جوتكار و هر وكيوانا كدي او ناكيجي تاني قريبون كدا خب فروشن يعني جيانا كدي نديتن ابناكي اصلا zaten derketina ve fikre şoreşeke damat lemeyze bike ne lazımet ve bike jiyane deji beri got ve bike jiyane deji derketina ve zaten şoreş bu xoya ku نرشا نسبية هردو آليا جي قبول ناكي وريكا كس يمين دي بيشيا جلا نها دما دا جواكا كردا دا چهاتا گوهراندن دا سري دا وك جن مثلا جناكو برين كاريبو خبر بده جناكو برين كاريبو امبيجن مافي خوا جناكو برينها نكاريبو دا جواكا تاكيدا ناف زلاما داروني انجي بهفجيني خورا 3 مترويا شون ويغا دمشيا بفكر فلسفه ريبرا كو جد سبيكا امبيجن تفجر ازادي دما هاتا افاكرن د باراديغما د وندزانن خالا يكمن چد بيجي د بيجي مروواهي د ميتينجري على سر جنيدا ونداكريا حيا جن ازاد نبي جواك ازاد نابش بويكي مثلا نها لوا ولات اوروبا دما ام جني فيمينيسترا انجي اي سوسياليسترا انجي شورشكرا انجي انتي فاشيسترا ام هفبيفينا دكن انجي نقاشا دكن دبيجن حتى نها موصى نزاني بو يعني ريبرابو خالك ريكا نوفا كركو هرتم دغوتن مروف ام بيجن ميتينجري سر وهاي انجي ميتينجري سر ولات سيمين اي جهاني هي اب ولات يكمين اي جهاني وك دولتن يكوين امريكا انجلستان وهر وكيدين مدغوقي تاني اف هي لي ريبرابو دانيشاندانكو aslında دما جواكش كدر وندا كربي جور دست بي بكي وكهوية وامبيجن ديمقراطية دكارت وردجي بسر بكهوي دمان كردستان يم دنرن zaten آواكرنا تفجر آزادي ده
هبونا هوا ساكنه و هوالدی داخویا کرن کو دو رخمه تفگرا آزادی ده آزادیا جن ریبرا پو وک خلاص سرکدید و پشتی وینا که جزاتن ج امبیجن تکوشینا 50 سالی حتی 51 سالی ده هم ارتش بونا جن هم پارتی بونا جن هم ده همان دمیده لجیهان به اونجی دزانم کو سالا 2022 ادی بدروشمه جن جیان آزادی جیهانی بو و همی و کوال عباس شی گوتی جیهان به کردی لپای جنا کرد بجن جیان آزادی مشیا ابنا کجی همی اکو اف افرادیه اکو اف امبیجن نرین انجی ریو ریباز جمع جنا کرد را دانیه فکر و فلسفه ریبرا پویج بو که ذاتن ام دبیجن اف 25 ساله نتنه ریبرا پو تجریت ده ام وک جنه کرد تجریت دنا اراده امه تجریت ده جبو وینا که دوی ام کار و خبات خو بلندتر بکن و 25 سالی اوی تجریتا گرانکری و ده همان دمه ده تجریتا دنوا تجریت ده ام وی پرگاله بشکنن و فیزیکی ریبرتیا خو آزاد بکن دا کو ام aslında خو آزاد بکن اراده خو آزاد بکن برز کزبان شروع می دوام دکن برز یوسف نه برز کزبان جهنک خالن گرینگ آنی زمان گریدای فکر سروکاتی رمان سروکاتی گوهرنک و سروکاتی جوال کراوا کری نه با کروجات سوریه ام سیستم ریوبری با کروجات سوریه افجی برهمه کی رمان سروکاتی فکر سروکاتی کده کی سروکاتی دمدریش هبو لروجاوای کردستانی لسوریه حتی روجلات ناوین ایرو برهمه وی کده روش خویا دکی اف سیستمی کوهاتی آواکرینه اف سیستم جبون آوی دو هدف دو ارمج سیستمی هی امیزین پیکاتیا گلان کرد عرب همو پیکاتین دی بخورا ریوبریک آواکر بخورا استاتونه کی آواکر هون شورش روج آوا یان شورش باکروج سوریه ام بیجن گریدان فکر سروکاتی و یان گوهرتنا کوچی بوی و هدف گرتنا هیزن کمپلوگر جوی استمیره و دروجا ام بیجن هر سال وگرن کتنه کرنجی سال وگر کمپلویا و یا وی سالجی راستی ایریش هات یعنی گریدان وی هون چوا دگرن دست براستی جبرگ روجاوای کردستانی او جی وک پرچه دن کردستانی وک باکور وک باشور وک روجلات راسری پر ایریش هاتی راسری پر امبیجن هشمندین شوفینی هاتی و پر اشکنجه لسر ویملتی هاتی مشاندن هم جی قتل عام لسر سری ویملتی هاتن مشاندن هندر روجاوای کردستانی بخواجی هم باتن مشاندن شکو امبیجن جی دماغی کتیا قد نقابا مصری و سوریه ده هات چکرند 58 حطانی دست پیکا شیستیه که دشیستی ده سر دستو هشت زارو که کرد هندره سینما عمودی داده شکتاندن. پیشتی وینا جنبیجن ده گرتیگاه غویرانه ده نوتوس سیاده دیسا که شست و سی کس داده شکتاندن. بویرنگی پر قتل عام هاتن چکرن. همجی امبیجن سیاست آگه چوا بجوکا محمد طالب هلالی مقترحات خوی قدمان بوج دولت ابو عصر دماغونه هاتا وکرن. پر سیاست انگماری شوفینی لسر سری وی ملت روجاوا هات مشاندن جبونا وی که ملت روجاوا بحاجتی چبو بحاجت فکر کی گوی خلاص کی جوی زوری بحاجت فکر کی گه هشمندیه کی نه بینه جبونا سوری توایی نبش جبونا کرداتنی جبونا سوری توایی جبر ملت دیجیت هندره سوریای دهنه ایگوگ دبیجه اف هشمندیا شوفینی لسر وانات هات مشاندن جبونا وی که دماغ ریبر اپو اف پروژه امبیجن نتوی دموکراتیک و ریوبری خسر د پرتوکا خوی پرتوکا خوی امبيجن من دولة الكهنة الصومالية نحو الحضارة الديمقراطية دوينات درخص صار ده حزر يكش خدا خصو جبونا محكمة حقوق الإنسان أوروبي دماغ اف داخس ام جي وك بروجي مجبونا خوشبونا روجاوي كردستان مهل بنجراندو ما قبول كراوايا جبر في كي جانم بالا خوبين دي مثلا دسبيكا بهارا جلان ده هندره روجلات ناوين دي تشيد بين بري دس بيبكه ده هيفا ده هذا ده حزارو ام بيجن ده وك بيد بارتيا اكتيا ديمقراطيك دفيك سوريا ده کنگره خوی چهارمین دارخست دهندری و کنگره ده بریارستان که دهندری روجاوای کردستان ریوبریا خسر دهندری سوریه بی آوا کرن
جبر بری ویناجی ده 2017 جی دیسا که سلوگان وانا ج روجاوای کی آزاد بر سوریا کی دموکراتیک و هبو هم جی او توافق کی نقبه وی فکری دو و خواسته که وی گلی ده هبون جبونا وی کی جنبالا خوب نه مثلا او پروژه هات مشل انا د ملي د ملي امبيجن على اساس باند جبونا ازادي و جبونا روخاندنا رژیمی دور ده شورش وهاد زین اما چما د الیا روجاوای کردستان د بسرکت و بو نمونه یک جبونا رزگار کرنا هرم دیترجی عربی مینا در ازوریم بیجن رقا طبقه من بجه جبرگ نمونه کی حری پیشکتی بوش بچاره سرکرنی قریبو وان گلا تدا گلی بندس گلی زور و زورداری رسسری وینا شوفینات رسسری دهات مشاندن قریبو تدا بهوره بکه یک کتله و ما في خو تمثيل بكن جبونا في كان بالا خو بني سيستم اگر في دك هتا وكنا ري بريا خسر جنمونين حري بيشكتي جي فكرو رماني ري برابوي يعني مرود قالب جايرشين دا كريا ترك كو افكر سروكاتي نبي جياني ماينده نبي نكوي جواك ده جواك بي خو تنظيم نكي خو نكي يك اف سبب كو يريدك ياديجي جه خيانتي د مساله كومبلو ده ونقارب بهفرانه كي ويجي مرو تشاو بگري دست هلبت جميله كي انا بيجن دولتك داغركر وبرشي حري مزنجي كردستان بن دست يناديه او خد حسبين وقت بجي خد يفا برشي دي ترجي بحكم الجور ميثاق ملي برشي دي ترجي وينانه افايا تشتكي مقدمه ببين تجافن بشكتي تافيجوت چار سريه جبوني برزگريك كرد بپرچه پرچه تتينه تشتكي مكد وتنقاف و ايريش بك و ليخيني و حتى جيبي و فالا درخين يعني مادام داوي جديد يعني ده هيفا كده تشقى سيريش لسر بنسازيا في ولاتي كير في برجي كير بنسازي تد العقد سكنان اما بالا خو بدني دي مثلا قالوا دفينا د سركفتنا بنا تشيبو يا تشينبو مثلا تركيا بسركت لا تركيا بسر نكت شما بسر نكت يكجي بياما قالوا دا جبونا جهاني توايجي جبونا دولتين هجموني غيرو د باكورو جلاتي سوريا د سوريا تواي دي من روسيا من امريكا نوتو تواي گشتي جنبيجن وحلف ديجي تواي بياما غدان ام تشتكي بانك كجبونا كسكي نابيجن ام بانك كسكي ناكن ام بخوا ام اراده خو تمثيل بكن ام بخوا ما في خو بباريزن اف تشتكي بياما كي نهندك كبراستي شخو اساسا انا بالا خو بدي جه 2011 حتانی 2015 دسپیکا و انرژی رزگارگرنا کوبانی ما کسی کی پیشگیریش مر نکریه ما بخوب خو هرمی خو ج داعش ج دروی داعش مشتر دار رزگار کریه ما هرمی خوب ری خستن کرنه ریو بریا خو سر دور ده هاتا و کریم بریگ ام بیج ناتو درباسی باکور رجلاتی سوریه ببه بریگ ناتو بیج به ولا زید هلا عسکری لدیج داعش زال کاریه بدم بری وینا تدی بو یعنی جبونا وینا جی او اراده هي او قال وهفقرتنا وينا هي جبو فينا جي اف نمونه اجي وي نمونه كي حري بشكتي يعني انا ام بيجن قال سوريا قال باكور رجلات سوريا انا تجربه تمام برق رجيم فقريا وكده قبول ناكه خلاص فيناش خور وقت بيجي بجراندي وتشكي دين قبول ناكه ام بلا خبدني مثلا هفالا من ميفانا ديساكي بحث اتفاقيه اضنا مثلا نوتو حشتاده اتفاقیه ادانه دما گدرکت در باسکرنا على اساس در باسکرنا هیزن ترکیه دهندری روجاوای کردستان ده به مسافت کی کن نه مسافت کی درج بونه گبدو ام بیژن اندام پگه کی کول گوری اخافتنی وانا و اتفاقی نقبه و رژیم سوریه چبو لی اما ده دما شورش ده ام بیژن 2019 ده داگر کرنا سرکانیه ده و گرسپی ده چیکرن ده اتفاقیه وانا ده روساجی و ناتوجی جيرا سامحاندنج حطاني 6 كيلومتر جي درباس به ايرو نه بس طياري 6 كيلومتر طياري ويني مسير اي بي بيلوت درباس دبن حطاني 8 كيلومتر و 100 كيلومتر جي درباس به قالوا بيفان اخلاقي ايفانال كمان بيفان اخلاقي جهان كمان بيفان دولتي ايرو وان تشتابو باريز كمان قالوا تشاو مثلا انا بيجن انسان رومتا جهانی پاراستن نبس آوی گلی رومتا جهانی پاراستن گازینه مثلا دو پر لویده که لجی گازی اخز ده حوالین جن پیش وقت بیجه پیشنگ جواکه بون شهید خستن قالوا سبب چیه؟ هاد فيدا كده حتى جيبي وفي فكري هدف بقرا مثلا هنا مسألة قلنا كسايتك ريبرابو ما كسايتك ريبرابو تمثيل إرادة بصد مليون قالي بنداز دك نبست فيدك تاني ده جهاني توايده
جبونا فيها كجي تركي تشي بي تخسير نك ها بري خو بدن كيجان دولتي امدرن ويدك هنا قافتا فيجن تبن الرجا دي تركي بيرا جاويدك همجي ام بيجن او كسن قانا تبيجي خاين دفدا دركتن درنكتن تشتكي نورماله امجي دنيا تدي نشيترن تشتكي نورمال دي شاد هربتو خاين جي درك برز يوسف مثلا ما نتني خيانات انها كون بحثت كن كومبلوي جرتنا سروكاتي جهه کی مزن یه خیانت هبو اگه خیانت به کمپلو نبود یک بلکه کمپلو سر نکتبه حتی رجا ایروجی دیرو که خیانت دکشی حتی رجا ایرو اما مثلا کمپلو در رجا ایرو بگیره دای مخواست امنه کوی راستش خو او دهز مزن بیجن از بنافج بکم شما یعنی دی پارتی مزن دهندر باشوری کردستان دی یک دوی گاوی دی دست خودان وی کمپلو یعنی شما تشتم بشه ام بنشیرن اما چه هی دریه لهواتنی وکریه دریه براتیه وکریه تموتم چه قصه ای خانت چه ببیجی دریه براتیه وکریه ام لهو بکن یعنی روزه کیش روزا دوی کنگره کی نتوی به آوا کرن دوی کتیاوی گلی چه به خطاباوی هم بری دجمنی بی بیک آوا تشتکی موکل گرک چه ببیانی اگر چه خبات جر بکرن شخو اساسا وی تفگری و مجی تفداجی دوندری روزاوی کردستانی جی موک پرچه مزن امجی دخوازن که اف کنگر جیبه و چه به کیری و برای وی کنگریت کش مر پرزگریت نه اما اف کنگر چه به تمثیل اراده گلیمت برز کسبان نه جبو آزادیا فیزیکیا ریبراپو جروجا کو ریبراپو هاتی رواندن و هاتی دیلگرتن گله کرد سر پیایه الهمبری ریشن داگرکریا ترک یا کو تپیوانن نمروی نه اخلاق هر تشبوه مباحه کس دنگی خوشیر ناکی نسازی ناو دولتی یعنی روشا سروکاتی چوپین نسیپیتی ناو ده هنه که روشا گشتی تی جان کرن به کرتایی جی به هنکارن ویو بکن شیروا و دوی ملی ده هون چاوا دگرن دست یا دیجی اف چالاکین کجبو آزادی سروکاتی تینا کرن روژا روژ ده و هری داوی جی کامپانیا ده جوتمه دست بکش بو آزادیا فیزیکی ریبراپو یعنی به شعار آزادی فیزیکی ریبراپو و چهار سری پرزگریکا کرد لسرانسری جهانی و دو مشین مزنجی هم باکور هم جی اروپا و هری مشا مزنجی حفظه مه الکل نوی وری بریو بچه هون آستوان کارو خبات کوتنه کرن آستوان حمله و پنگاوی کوتنه کرن روشهایی و برو کوه بچه جبوک ام انجام هم باشتر بگیرن پیوسته چوره کرن بریوینه که سوازم من وی پرساوی کوش حوال یوسف کرد واسه که تشتال وید لزده بکم و بخصا ایخانه تکر حتی چما ایریش روجاوای کردستان دبن نها ریبرتی د پرتوکا کخوایا کو پرسکریک ان سوسیالیزم و امبیژن شورش ده دگو سیستما کون دما سیستما نو ته دیوار در دوره خو دهونی لی سیستما سوسیالیست یعنی ابناکش بو دیوار برلین دگوت لی دما امورنا شورش روجاوایا پشتی 2012 دولت ترکیه کمین دیوار لدر دوره خو دیوار بتون لدر دوره روجاوای کردستانی پیچاندن او جی بناوی اولکاری گوت لیا راستی کو او سیستما دموکراتیک مدرنیته نوی دیت نها هوال یوسف بحثا 28 سرهلدان کردا کرنوسا و هر 28 سرهلدان جی نبر حکینتوی ام بیژن هرمی انجی چا بیجم مالباتی باجاری یا عشیری چی بو لیدوا بیست و هر سرهلدان آداجی اخانت اف سرهلدان تک برن اخانتا نافقی اف سرهلدان تک برن دما وگرنا بری نهی جوت مها 98 دما ایلونه دا ام بیجن یکیتیان اجتماعی کردستان و پارتیا دموکراتا کردستان باکرنا واشنطن اگر تی بیراواس قصراسپی دوی قصراسپی ده aslında ihanet carekadi روی خواه خواستن ده سرهلدانا بیستونه ها دجی نشان ده ها نشان ندن هرتم نشان دادن نبله ریبرا پروخ مکی وصا جپولا آوا کریه کو ادی نه ihaneta nafqoyi نه تصفیه کرن نه جی حمی ریو ریبازا و هزن دستلاتlar نکاری تیوه در باز به aslında ne devlet Türkiye mesela devlet Türk piyona zaten verdi eğer te birava ve deme iktidarı da ANAP, DSP و MHP
پارتیا نجات پرست و خبرو پارتیا سوسیالیست یا چپ و دامان دمیده پارتیا یا ولات گوتنی ده کواليسيون که وصا هنگیل سر اقتدار ترکی بو پشتی ویب سه روزا بلند تجاوید سرک وزیر وردر کت چو گو ام نزانن جبو چه آنینه دانمه yani ev jî tê watê ku aslında xebera Tirkî em dikarin bêjin wek dewlet jê tune bû dewleta kur em bêjin Gladio Mossad CIA vanakê ku berî wê nake min got ya morîkê xwe heval Yusuf jî behsa hê heştê û şeşa em bêjin ku Şinavlo Palme û doza Düsseldorfê kir niha piştî wê nake ça bêjim Dva 25 sala da hata rêbertê mesela roja komploya çi dibêje bi roja dîrokiya qêrkirina gelê kur ji ber ku di wê demê de Şex Saîd jî yani di sala 1925 de bû dîsa ev serhildana Şex Saîd têk birin û dîrgirtina fizîkiya rêber Apo jî fazlê sibatê bû hata eger werê bîra me di not û niha meha hezîranê de roja ku Şex Saîd hata darvekirin darvekirina biryara darvekirina rêbera xwe jî hate dayîn di dadgeha Tirka de yanî piştî wê neke zaten eger em mêze bikin rêbera xwe digotiya di dorpêça komkujiyê de gelek yanî wek gelê Kurd ev nake aslında piştî 2015 ku em hertim dibêjin çokdanîn siyaseta çokdanînê ji 2019 şûn de heta ji 2020 şûn de êdî bû siyaseta qêrkirinê û tunekirinê li hemberî vê nakê heta niha aslında me gelek cara di televizyona dî de jî gotiye me gelek devera de peyamê xwe jî gotine ku xwestin diva 25 sala de bi aliyê polîtîk pêşî xilas bikin ji alîkî ve gotin çareserî ji aliyê dî ve yanî rê û rêbazê ku rêbera xwe nîşanî wadan aslında her tim xwestin ji bo berjewendiyê xwe bikarbîn lê rêbera xwe gotineke wî heye dibe mûkekî paqij yê însanekî mabê mirov dikare wî xilas bike êdî ronîkeke piçûçik jî bê divê mirov çareseriya mirovahiyê di wê roniya piçûçik de bike ji bo wê jî her cara ku xwest çareseriyê bike aslında ne tenê dewleta Tirk va hêzên desthilatdar çi min hêzên desthilatdar mesela heval jî gotiye em bi rastî jî manîdar e nehê cotmehê kompleya nav dewletî dest pê kir di nehê cotma 2019 de êrişên serêkaniyê çêbû di nehê cotma 2020 de li hevhatina peymana Şengalê çêbû dîsa di nehê yani nêzîkî nehê cotmeyê ya 2023 pêncê cotmeyê de dîsa êrişî Rojavayê Kurdistanê hate kirin ev nake jî tê wê watê ku em ê di rojê we ya ku mejwara wek rojê qêrkirinê dîtine em ê wa roja de we xilas bikin lê piştî wê me jî wek gelê Kurd bi taybetî jî aslında ev dîplomasiya ku pêngava gova behs kirî ya ku dihê cotmehê de li seranserî cîhanê li heftê û çar navenda dest pê kirî aslında dîplomasiya rêbera xwe bû fikr û felsefeya wî bû dostê wî bû ji ber ku rêbera xwe ne me dagela rêber a ku fikr û felsefeya xwe dagela ev dîplomasî û ev hemla aslında ya rêbera xwe ne ya me ye ne ya em bêjin tekoşîna me tenê ye zêdetir felsefeya rêbera xwe ye di dê cotmehê de weka gome gotî li heft parzemîna li sîh welatî li heftê û çar navenda daxuyanî hatine kirin ku êdî ev esareta fizîkiya rêber Aponayê qebûl kirin ji aliyê gelan ve hate gotin em bêjin ji Timora em bêjin Rojava bigire heya Amerîkayê ji Afrikaya Başûr bigire heya Latîn Amerîkayê li gelek wekî gom gotî heftê û çar navenda ev dest pê kir û piştî wê nakê jî her tim berdewam bû her tim tevlîbûn jî berdewam bûn her tim çalakî dîplomasî û dîplomasiya ne tenê em bêjin kesê navdar an jî siyasetmedar dîplomasiya gelan re jî vê berdewam kir heta eger tê bîra de dihê kanûnê de roja mafê mirova de rojên xwendinê ku 125 navenda pirtûkê rêbertî hatine xwendin hîn jî berdewam e êdî hata astekê ku bi rastî jî çalakiyê
گرسیتر چالکیه مستر جبرکو هزن دست سلاتر سی میمونات لیزین و بخوجی پرسا خدا گوتیا یعنی لهمبری قرقرنا کرده لهمبری کشتنا کرده دنگی خودر نایخین ام وگر نبری ناب 3 ساله چکن کیمیوی اکل همبری شروان آزادیه که چو خورته کرده دیسا ده همان دمیدل چیای خزای کردستانی کسی دنگی خود در نیخست او ولاتی کو نها سازی لیا هولندایا لبلی لهمبری 20,000 euroی ترکا چاوی خواسته کرن ام بیجن دیسا سپیتی یا کو لهر ولاتی قاشو ام بیجن سازیا لهمبری اشکنجه و دیجی مافی مرووایا یعنی ام بیجن بن پیکرنه مافی مرووا لکولینا دیگه ول همبری وید سکنه اف 3 سالایا گله کرد حتی اگر تی بیراوا 2022 بو گوتن ما ریبرتی را بچویا امرالی هفدیتن شکریه لپشتی و 20 روزا در کتا هولیکو ریبرتی در نکتیه هفدیتنه گلو جعالیت تندرستیه آنجی ریبرتی نخواستیه ویژن زنش برکو 3 سالایا به ریبرتی را تیکیلی کتنه نج عالیه مالبات و نج عالیه پارسوان و ده همان دمیده افگل برقت که ریبرتی آخوا دمات چه قنصه اوروپای ده عالیه دیپلماتیک ده برسوی نادنته دمات چه سپیتیه برسوی نادنته یعنی مادم ون مجدی ناگرن مادم چه بیجم دیپلماسیا کو لسر زاگون و ام بیجن چکیوا دمشی امجی امی دیپلماسیا دیمشی یعنی جبرکو تهز نکاری همبری گلابستک نه تهز یعنی zaten seri de jime got ya şoraş ne bi devleta çebuya şoraş ne bi se çarkesa çebuya şoraş bi gela çebuya bu ve keji rebarapo edi buya şoraşa gela ne atne ambejin Kurdistan'e anji roşlata navin rasta jur derketiye le nahal her çar aliye cihane edi buya filozofa ku de haman demede rebere gelan برز کزبان وقت مهنه کی تنگ ببخشینه هم تخوازن دمی خواهی پارو بکن برز یوسف نه گلک چالکی جهانی جهنه جبو هم حمله جهانی آزادی سروکاتی هم سال وگره 25 سال تمام دبنیه کمپلو در با سال 26 دبی گلک چالکی با کروجات سوریه جی بره ودچن از توا چالکیه کارو خباتی تمشاندن 7 سالی حتی 7 سالی تبلیغات چالکیه دبن ارکی کود کevin sermeli civaki rewşenbîrin hunermendin siyasetmedarın civak tev pêwîst e çi bike ji bo azadiya rêber apopê were ji bo pirsgirêka Kurd çare ser bî helbet ana ji bonî meseleyên bêjin ermancekî mere hebe mere bigêdî ne hema yek ji millî tenê mere de tê dike mesela anan bêjin ji bona çalekiya meşekê herkes tevlê dibêdê çi beşên civakê hebe tevlê dibêdê ama her yek jî karî diriya xwe van hestê xwe bigîne cîhanê tevayî em bêzin rewşenbîr kare diriya xwe diriya peyamekê re parêzer diriya xwe diriya peyamekê re textor diriya xwe ya peyamekê re ketkar beşê herî mezin ji civakê îro karî peyamekê diriya xwe re ya dîtir jî ana bêjin mesela wek di wê dekê de gotinek heye di meselê mafê em bêjin neteweyek bûyî dê mesela gotinek heye wek biryarekî wan heye dibêje heqil emel حق الامل يعني ما فين هيفي يعني هي جبونا قرتيا دماغ 25 سال خو درباز دك قرتيجه هدي وهم جي ب8 خمينا 8 ريبراب وهفته 4 هفته 5 درباز كر افواياجي ما فكي وينا هي هيفي بدني دي وينا درخينا او جي حتى انا نتوي يكبوي خوياي دسري خو ناغرينه وناخذ وي اركي خوي اخلاقي يعني جنب بيجن وك ارككي نخواز بکار بینه اما گرک هر کس به وقت بانگ ویا هر کس به داکه و کولانا هر کس به هگرم بیشن دهندره باکو رجلاتی سوریه دروجاوای کردستان ده هم جیم بیشن دهندره اروپای ده دوری دیتر دولت دیتر ده گرک هر کس داکه و درکه و کولانا هر کس به دنگ خو برنگ خو دعوا آزادی فیزیکیش بونا ریبراپو بکه یا دیتر جیم بیشن چاره سرکرنا پرزگری کا کردی سیاسی گد حوال آنانی زمان ده هفته 4 دورین جدا ده دولتین جدا دست به حمله کردن افایجی براستی گرک پشگیریا و اینا بکرن حتی داویش بر پرزگیری کا کرد نه چار سر کردن پرزگیری کا روجلات آناوین توایجی نه چار سر کردن پشگیری دای هفدو یعنی
بریز کزبان ام به دقیقه کی گوتنه کی و داوی جو بگیرن داویا برنامه ده وقتی مهنه کی تنگ ام دقیقه کی گوتنی و برسا برسب نکربو لأوروبا جسي ملاوا هم جملة كيفا ام جبيجن جي اسويسرا برب ستراسبورغ ملي انترناسيوناليستا جي المانيا برب ستراسبورغ ملي جوانا و بيستو نزيكي 25 روجايا جي ايرو 24 جي باجار باريسي جبو ام بيجن 25 كسا 25 باجارا و ام بيجن ساليا دساليا 25 يا تجريتا الهمبري ريبرتي دا سيم لافا مشايا جبلي ويجي دحفدهم مهيدا لباجاري كلني مشا نافندية حمي أوروبايا هي مليون وي بيجينا هفدو جبو آزادية فيزيكية ريبر أبو أف مش براستيجي بانغوازية ما الجلي ما إكل أوروباينا زاروك جن حتى دبيجنيا ادي نش حفت صالي جزاروكي بيتشكي حتى دايك ما كود كرسي ادنا اكو نكاربن ام بشتاوا اول بشتاقو بكن بيننا ويمشي جبركو افمش ده همان دمده خوستکا بداوی کرنا تجریتا 25 سالایا خوستکا آزادیا فیزیکیا ریبرا پویا 25 سالایا اگر ام ده سالا 25 در ریبرتیا خو آزاد نکن و گلی کورت لسر و روی عرضه ورد نکرن جبرکو خوستکا واهی زنده سلطار اوه ده همان دمده اصلا خوستکا و روشلاتا ناوین کو شهرستانی مروواهی بو و شهرستانی مروواهی دورده خلاص بکن و آلی خوی رش دالقینن ما ابناک بری جدید دخوازن دیسه همان تشتی بکن لیل هم بری ویناکه اگر ام دخوازن روشلاتا ناوین شفقه بده دوی ام دحفده مهده لباجار کلنه بگیجنه دو و جبلی ویجی لهر چلالیه جیهانه جبو آزادیا ریبر آپو یا فیزیکی ام خود هدف ده کلیت بکن برز کزبان ببخشین یعنی روژه و ما برفره و دمی ما بداوی دبی برز کزبان دوغان بردف که تفگر جنن کرد آلمانیا هم سپاسیات کن کنون مهوان برنامه روا ام جی گرک سپاس کن سلاو ریس هر وها مهوان ما استودیو برز یوسف کوتی اندام کوردیناسیون تفده من سپاسیات کن کنون مهوان برنامه روا سپاسیات دکن موضوع که گاهی بدم وجه ده قداوی ده ایرو جطبقه مش دست بکریه سبیل لرقای کم دبه تماشاوان هجام سپاسیا وجد کن که ما تماشا کر حتی به ساعته حتی برنامه یک برنامه روا بمینه و خیر و خوشیده